Go be a chame so cry. Oh, I have one come Makuma. Hey, Banyamo. how do we wrap them? Yamo. Yeah, the back report. Why? If you are me base or a better I should do. So, I'm your base be so baby. Sir, Baby a boss live band. And I wait it. But and then so I do white or live band tutor. Pork no so cost. When I met you, met your baby. So yeah, dear Kakra. Baby, and the whole day, and dear. Cry. Every uncle. Abusha for Mamunina, Chifiada Bojaye, Okani Fiala, Nedena, and they, the Ghanaian Times and him, the Bonkrat and Naposo, Mampanina Nado, Enra, Namufadi or the Comra, Shebedremu, Shutu, and Wire no Pampe, Mampani, ne lawyer Dino, and one will Bushua Wodin, and what they Ghana, Yasenso Diano Bonabo. Na niya wadia tu dwane se wo peso ode o man Ghana tutu nipa ho nipa hu se to da bia yesi nipa e wo yade e to da yesi nipa asa ne ho nye papa to da bi so yesi nipa chese wo wu kura no wo so man Ghana se yade ni tutu nipa tebia ya bobom wo se e beka se nipa na pomude te senya o man na pomude na ye Sije wate ase o man tiapo o man jina ne naso nti ko ye nipa enye de na to afidie mu nsane ye so akai na yade ba ko sei bi ni no ho sa no kwasem no de atwudwa no yo o se no kwasem eti o se nation in good health president declares mampani na nra de ensam no waka bi na CJ one year was sika won sabeka no eno no ye wo mu ane alansese no ana se wo mu ane alansese wo mafidi baabi o mu de o musika kwoto ye no if say na de ntokwaba no because obi a hwe ni sika ni mu eno na de ntokwaba no obi a hwe ni sika ni se wo ko baabi ya DKM de ni free buy ya Jester Motors God is love who is who when bebre ewom ya wo mu nyina no things say e wo so o nsa ka o musika but anya o mu nyina so na alansese no mu nyina na alansese enti no say ye license one o mu ana o mu kita nkrata a che say wutumi ye adwuma Bank of Ghana nche say o madi so na wo mu mpanimfo edi wanim ye fragadam no ene ye betua wo ka I think say was see ma wo hu eti obi a wo no ni de na license bi anka ho no hu say amanfo kwaji menka ho e say sankrofo nso do so pa omo de ye lansese omo do so pa omo enu nti da bia no wokọ enkranza ne importem wo no omo ka say yatua 90% omo se moboa DKM de no na mutua moma ye hunti se yetumi kire mu ma omanfo te ase a nyesa ye bewie no omo se omo ka so omo betua so omo antua but me so mentie aggrieved customers ni bia wo mo che se ne emra ne omampani kan ne kra no wo mo nyindi I think last year August. Yes, say wo ba no ka say mambantwa no fu se senya won hye Britain tibia juada china na de chi wo mo nto omobo we dey wan for man kwachi omo nyina so ntia omo so nyindie no last year October receive an mabekan say the first 13 billion bi omampani ka say no so set no aside receive an mabekan say man 7 days na 7 days no atwamu ape obi a no na cap amount ya ma full amount no eno no o mant eno na na ha dwen no but we die mampani ne mate ne nsam a wakeka besi enradie so no wo mo so mo tua ni mfu woni pa cross o taku na da wa de taku ma ye de ni nyina ma wo e bia nsi ho anka abenya ne nka ho eti ye nhwe no yenhwe free juada eko no ne ebesi ana nya no nko ni asem amampani di tudwa sa galamse nsem no so no wo se woni pa cross o ye NDC sa wo ye MPP sa wo ye OPP sa wo ye de banyo sa aprosifo aso sa galamse nsem mu no se ye bewie na wo hu fi poto wo mu a obehwese mra be ye adwuma galamse nsem no wo se ye wa aprosifo nti ono hu ni obeka fa ho eti ni obeka ne se wo a ye be bodin wo mbia no se mra ni tumi chew
Any mranu be pepe. Already, a dean be a pipium to say a quawuzi, nay, or council. Just the mentioning of the name, no, and many panning you're guilty. And you know, my penny said for evidence, bra. And no, this one cried or say, sir, police if watch you what. Ye process so for court. Near come where was ye, say police for Nami Yanti, yes, say, or more young shishemu. Enti no eno na ye ya na edi eche say mane nye say ye nhwehwemu na fe ebudi ni entehwe police for no nyansi ase say mampani declare ne support say me pese ye kom si ase enti ni aka no say ya entehwe na police for na ye kwo woso wahu state agencies ni so etodo omomwa we say minim say anwe yo mbeka so na amanyofo de omo ka no kwa nanra edom kuma e wo mra chebedwam ye so stage walkout against impunity. Brofo mo dia cho non-constitutionalism. Brofo no mo dia bay. Eti the Bonkrata Ghanaian Times they say near course nra no wajaji ni nyina wie ene wo dia beto hodom kuma e wo mra che bedwam near wonmu eye ne nra no ebi ene wa beda na die no che se CJ nra wo so no asam na say dodo say no mpeso omoka minority for nsem dodo say sir ba ku di kan beto dwa common fund de no di kan buy and after state of the nation address no so mo de be miensa den e kan ho eno ya after totana if say ade ni see ye nyina after state of the nation no mo de I also West Wogon there email short commission there no e be kan ho almost so say aban ne de ne ho for electoral commission adwuma wo yim ene bi mu so aban eno mo tumi kire ha wa aban de ne ho for mu aban no etu anamon bi e se de na ni NDC business owners so person wo gu omon nyuma so these are the issues. Hey, no, you say ya. Electoral commission no. Who say na shebedwa for fie ho omote no mra so na gina omote ho. Sa mra na so na ma electoral commission for nkwan so omonye omadwuma. Eti so omoka say abandon ho afori mu akwan be so. Omomfa nchiri mu mra. Na yente wo masebo mpese omoka. Na second one na ye de ahinsije. Second one near there. Enyuma no a egu no. Enyuma na egu no. And your mom for my dear ba ko na ka ho near there. Emil short I also West Wogon. Commissions in the committees are yate wo mayimu. Ya president for issue white report no. Implement Oma onka omo fa first one na nke. Omo fa first one na common fund de no na nke. Minim ni okomo omo sa adwen we omo sa ade we ya. On say enra working out no na yetie abenne Asante ase edu ne general secretary ekasa ye ono no de ni akeka ka no bekeka ho omokoye ho press conference. They had no reason to omusi abonte to say general secretary ko ye this adwen no komo omo sa na hu no na amansa na mo be ya de no kra no samsi ahia asem o ka ye ma ye carry story no wo ha say ni say omo hu say common fund no ye MP share no ye mpese ye de be ma omo na eka wo mo minority for no because majority side ne de DCs ni MCs de no mo de ye adwuma eti nipa no betumi akogina wa ka say maban na te so ne yaye boy but omo wo opposition ne de omo ni hwe omo de kire enti no omo hu say aban na hyeda pese omo nya asem bi ankanti by enra no munye ya ombe stage sa workout to say boycott oni sani omo kan bia enti say dru ho no mo na mapia abonte a that's the reason amode maye na fe mu san kwesa we be keka ho electoral commission ho na che electoral commission adwuma wanye organ ansa no maye pemra no ho na che ho na wo so ka che electoral commission say dan wada once ebia o madwene mu no adwenkyere bia o mode adwenkyere bia o mode aba fa anamontu a electoral commission no etu a electoral commission no en adwen say ontie na je say so eno no ani mampani besi sen eno what has that got to do with mampani state of the nation address abushia the Ghanaian Times and here dey atudwa no daily graphic so dey ya wode abani good health na mampani see say wo man she competent hands mu ensa che say adwuma a wo ye no wonim ne wo ye edimu eno na edani mu asei pampe de daily graphic so de ya wode abetu dwanra mampani koye no hwe photos ne pictures ahuru obi utumi hu eno ewo ha sei ena daily graphic kro no aso de atudwa say microfinance and savings and loans depositors no wo se ye betua moka efiri dwade ko ne onipa kro atadwe
marimate denne the bonkat edi ato ho fefefefe nti we de se mokọ ne antua no mabeji daily graphic na mo de nam eni o ebo ho ene ebo ho no ene ebo ho no mampani esika we nam de akwodwema de ena enra mampani wo free ma hyebedwam an wo tisi mu ene MPP amanyoko no wo headquarters wo tutu tata wo che bank manager no okodu ho no mo ene wakọfa nkrata ye chese mampani sese wo gina enkata nkra de no wa fa wi afele eno Victor Newman na kofa man no enra eno submit ye na mampani di kowie ye no wo de atodwa se running mate no we won koda nwene hu bia wo se Dr. Muhammadu Bawumia digitization mind wono an wo ne ne ko wono an wo de ne beko 2020 na say digitization no watwaso akwa the Ghanaian Observer so enie na Ghanaian Observer say Ghana for descending on NDC enro mo boycott mo ye no wo se Ghana for bu afu say tam say ade na mudue bo saa ade na mudue bo mo udwi mo ho saa kwa kwesi breben mo so de ye ko enen na confusion ye basayi ya chese mu hu se mu ye debate so mu ye de nti wo se Ghana for wo bu afu bebre ena the one cat when we send you see an headline CJ DKM and others to receive payment for Monday. Others no na ya na obi hu ne oka ho. Aha, wo hwe the bonka ta ya me say free dwade ko. O de ya ka ni say no ebeye pinso. Enra obi frame. Ebeye pinso. Pinso. Ese Monday ya meji esika no. Na bi say o sika da. Na me so sika ne da hin fa. Ah, that's a good ifa. Won eni be bi say na say ye ka no ye ka de to ho. Na se nipa no ante ase aduada wo kwa na fetwade hyentumam ba we ne de se wo hwe daily graphic onu state se microfinance no any savings and loans omo de sika to ho eti na se wo a wo ka ho na menyi ni se microfinance bi wo ho na se savings and loans bi wo ho no mo a yen lance se ye eti I think say your more ya sheda ama won krata se wonye dwuma no daily garden ye di etu apo anopai na daily garden nim mampani ne ye anti ribe en wo nu mu eda ha seye enra se wo komra hyebedwa mu ase wo se osan ye osije wo se osan bi ehu ye wo abode tinti abakọ semeda ho se nei wo koye ko present the state of the nation address so na enra no so eda ha seye na daily garden de ba bi ofa ya ne se mayi mi rani mate awie na se Bawumia na ekọ ne running mate enya fe ni wo kwadwene ho akobi se obi a wo se wa ye bibia awie eti eno so eda ha sei ena wonu mu ayeso oboti mupo wo fa adwen sanku obetu abanya gu doctor yi anu wo yechi heye alajo heye no Dr. Frederick Mapam Makpam yes doctor no arrest ni yasan chibia ka ho yasan chi nipa ni bia ka ho yasa chi nipa ni bia ka ho ya omo so ye behwe ne de omo famra kwan so nti wo de kokoto delegate wo behu ni nyina ewo mu na enra mampani asem na okan no wo emphasize ye say CJ the Ghana for na wo China for no beba na say wo mbeka ho if say no osika no say even if say ye de omo beba plans was something for ye nhye ye say nipa no mo ho nkyere omo Ghana so ye ho nkyere ye enti wo hwe delegate ne say no osi fa asem no a o say evacuation plan for Ghanaians in China. But a papers in back on so and front page. Said I was a communication between China from the Chinese authorities. Say any advisable. Say evacuate Ghana foreigners or more or Ghana for in particular. But foreigners or any advisable say be evacuate omo because one more Acadia. I'm so more Acadia. But say country be person ko fan and Crawford there. Ombetumi amoma fa wo mo me say no kra no nketahudie wo ho no ma say country no foreign ministries no etimi ansana CJ eti ma memfansi a say ye ya ahoboa ye kokotoko match no ne e bekoso wo London no na me say ye di nipa du ne beko anhwe ya kwota ne beba eti we ekwa ukobi on mekobi mekobi kutwa no so ade ba ko eka oman ni bomu edu ho no ma ye nim NDC nim MPP no emeka home I'm going some I'm going some CJ ye be hia nwumre oi Enira pork party. No. I will lose. I'm not losing. Have you ever tried the dinner apostle?
abreye no shenenso ema me Duraplast edem bi akuya kono ma memma lady owo temahabo ma memma na happy birthday ene ya no din birthday ana apa ho na ochina oh CJ na no pe oye misa Jimaima temahabo agent kese pa nura no din birthday Jimaima ona ya clear o cast na ma men clear I only clear my face Jimaima nyamisha pa why na onto nkwanem Duraplast, where Duraplast goes, water flows, NLA Super 6 easy play, easy win, Societe Generale, SG Ghana, the future is you. Vodafone, the future is exciting. Ready, Agbeve Herbal Center. Wamadaroma, and I yede naposo, yede abro. I wanna.